Resatawe ngin since Donald Trump menkane photang kabur chilo nawe kap rangi khare pyude America wa chor toyi neyam la jingna che migu be pyugu na yepri. And now I'm better and maybe I'm Ye immune. subu ne da ya tu chi ye. Taja ngö ra neyam tene tar ye ba yang sibre. Yöngyang shezu tupgi mindu la neyam de wang du gyur ma du ba shi che de samnen ki thone gynden ki misi ke go ba yin. Rasa mingma ngin since Donald Trump la mangzo da dewe leja ri kaya me kyang Twitter thalam gyune nezu yangsi begi yebe chashe su toyi neyam ki nyenga thetsam chenpo melu sun yebri. I don't think it's meant to do anything. Amerike sishun ki mangzo ki tweden yake tonggu pezun chigi yebe talen twedap chigi yogyang. Since Trump ki kamyo nandan the sishun ki talen mangzo la tugyur pendo yungi me la tishin sinzin ki rangi ki kusu netan yakbu yobe namba gyundu tyondap nangi yogyang kabri kong ki kamyo nandu u tonglen kakbu cha yoba tonggu yobri. Resa mingma ngin pochang kabyo seta shik bewe na since Trump la neta ki kungay la sokpa kaya mebar kyun yone kusu netan la nyanka melu sun yobri. Generally speaking, Tenda sidu sinzin ki shen la netu de koyab tu togi mare segi mebe deju na yobta. Jidan chena netu de koyo de neshi jibu teza megen ki nebat su tangdo rangi nyegol ki mina sungyob chadab su nintan ju ring sugar che de dogo bata nintan ju je neyam de shen la koyab tu togi nyenka melu sun yobri. Te par na pochang kabu ni toyi neyam koyu shik cha yobaten leje banam ki rangkim ne lega chigi yotab pochang kabo tongko tabu cha yebri. Tabar sinzin ta sinzin ki kunda tishin udu legu pegen tewe nyungdar pochang kabo leje mina chuzamla toyib ki neta tun yobtang teta ki khonsu mingdu majebe shamo leje tang sawe mina ka tsu mebri. Tishin dunda ngomar sinzin yumi droling kudi chege mitang chukji layang toyi ki neta tenyo pa ma se jidun sobe teso kome tumi sumtang chojo ki guti ngi tishin sakwe pa sum jele yang neyam te kwe yu sibe tokpa chigi yubri. Jinda gube tsin sedu ngin sinzin ki pochang tu kyangpe zego te toyi neyam kwesa zobo te cha yu jing. Pochang kabyo kapter mi su su la neyam te kwe yu me zeshib nanshin yulu sun yu kyang leje mangbu shik gyasa Washington tu nedu chigi yu na yang neyam ngongo dechen tang Washington ki sanne sishungi kunshi zeshib ki ledun na tiju yoba sui mebar gyunju chigi yubri. Zego te chimi jik de kapte neyam kyabde tongken su yin tang sinzin la neyam te sui sanne kwe yume je la zeshib chagyu te kyagan chimbu yin. Resa mingma yin sinzin ki kunde legung ne pochang kabyo leje namla neyam te migyo wa chadab su gogo tunggen jagi yoba ma se ngindar leje ba namla taje yang chishin yobe sera be yobshi. Rimin jinda jube ci junge ngin sinzin ki droling tengi bar nyamshu nan tuba la sinzi Donald Trump dunda ji ki nangzu tu chagyo yongwa gogo yoba tang. Trump ki rangi droling na nyamshu nangyu turi nangi yoje tujar to sung yobshi.